Kif tidħol tapit aħmar twil tossok tal-ġo palazz, fl-intrata ssib gradenza kbira msakra bil-katnazz, u fuqa gwarniċ maħdum bid-deb u l-iskultura, u l-mara ta' ġo fih tista' jilaħi jirġa' mill-pittura fit-dar tan-nanna. Hemm souvenir tal-kewba motti b'tojler ir-rakmat, u għad kbir ta' ritratti li fakruha fil-passat, ta' meta laħqu tfal, meta jiqadet parrina, meta ommi qadet bridesmaid fit-tiġ tal-kuġina fit-dar tan-nanna. Selot antik motti bil-plastik borma tek-tek fuq in-nar, grandfather clock ixini toħ tħossu irijiet id-dar, u tliet it-tfal jilagħbu noli jistaħbew fit-tellijiet li joħolqu il-portieri li jittula it-sijiet. Fit-taraġġ raġel bit-turban fidu bozza tal-kamin, u taħtu s-senduq font fejn isakru tfal imqarbin, mal-ħajt imkurċi fis li bħalu ma tantx issib, meta tgħaddi minn quddiemu qis li trotlu s-salib fit-dar tan-nanna. Fil-kċina television żgħir minn dawk ta' bla kulur, tixxalu u titwil ħwejjeġ ta' ġol friskatur, u jisa korazon iżaħallik minn dak il-ktieb, għaliex dal-waqt se jidlam ejja b'siġġu wara l-bib fit-dar tan-nanna. Selot antik motti bil-plastik borma tek-tek fuq in-nar, grandfather clock ixini toq tossu irijiet id-dar, u tliet it-tfal jilagħbu noli jistaħbew fit-tellijiet li joħolqu il-portieri li jitula it-sijiet mid-dar tan-nanna. Xtara sem l-aħwa kontrattur tella blok flettijiet, armati fuq l-ultramodernu b'ħafna kumditajiet, u dawk it-tlet it-tfal imħarba wara l-portieri moħbin, illum ifittxu fejn jilagħbu żaqet jaħbtu ma' xurxin.